hak sauterik urampang ka jingwan thep kerteng ki kertong kamduna shu ik phongot ki kertong bakin wan shakmat ban thep kerteng khamtam hapo is ka sil sapo ka office returning officer batla ban sakhi ki babon ki kide ki bapau khman u kertong ka Hill State People Democratic Party mau konro konsensi uba martel and mukem ulapun pawe ki jing sodiaw halo ka jinghiar arsut ka kamsenchar hapo ka jala meglia katba nang mi kisingi nga sanot hadu kan ni dai naman bangayu baga ni kesencan ka sekar hakri cumi kelanang hiar arsut waisut sausut sansut bonsut ban ngakwa ban wanra biang ya kesencar ka kendar ka babit ka bidang hak ni kecela cumi hak wai ka por ka rin dia la tip ya kan ni kecela cumi kum ko wai ni kecela ka bakmat ka bala ban penjat ban manis financially hak ji dai ban tu plating ka cumi jala ndrai mendapat nakawai ko por supaya tangka cingkerdo pisah adok baki paiba kini semadan nak benta benyo ke tulok kin habi semadan nak benta benyo ke cingdon kam jadi kabak dai benyo namar bom jor pila bisa ke cingkli kelong kumlo ka kerdo hatu kan ni kerabani hok ni cerai tu di kelong ke bak hamtam nak minerals coal limestone bati wai pat hendak cingkerdo ke suku la suya pelut kai ya ke pisah paiba nak benta ke cingkli jong ki kartu ki dengut hak kata kerjang advisor chief advisor chairman go chairman utro tu kajing lup kai jong ke pelapisa jong baik ba hak ni ki secara tentang belum ke bab lima asuban mudu bat ke bo ya ke ciga ya kita pusnau ki cikedo ki breu hak ni ki itu ki baca ke lima asuban ne kedai nomor ba ki bon ba ki kam jong pat hak celah bro kelek tang hak katun breu ya kata ngi UI bat ngi tipru batang gitu ki breu ke becan bat itu ke parti bat itu ki breu ki becan bat ke sultan ki yo ni cintrai ke pada bentrai lai phau sao phau hak ni ke sultan meminta ai tang phau wei breu kemudian ne kelong ka kita ikan macam yang hidup sedang hak celah bro ngalong tahu beriau bahaduk ni kesini haduk mentah-mentah ngayang halor ke conong rim bana duk bangadang long tang nak samaru abang trayer kampai ba don si bon ki be ki beton ki perlok ki be chan bana ki ong bade bade no ye ni kam andrai ka nong rim junga kalong na ka benta ka ba ai kunat kalong na benda benkit ye ka kam chong ki bon ki balang kam chong bai ba lo kalong kan no ngaman at setiap benkit ye ka badai lang ba chong kini kicing mengalak benjang menta lai au sau au san au nem na ka benta benkit ye kam bai ba klem daong langayo tulop ne klem yo tulop ngatur penyelek persya ni kini kicing menta kini kicing kanang kanang yar hak babon ba ki beri ku duit ki biang ki ngam se kata kelenti na ka benta kicing bit kicing biang la chong han ki klet no ye gari pat cani ni yang ala dat bisar benia pemdai tang ki langut ki sangut ki sangut ki ngut ki breu la bisar benia yang ada ki hajar ngut ki breu ko buat tunggu konstitusi bala bisar benia om tang ha ke woi ki cakap la bisar benia ya ra babon ba ki cakap haden begila tahu kila wa ya baro ki breu ki lidar ki badan apa kunun December udai the fittest candidate for this general election they candidate babit banjang nak kebentangan ni election man ngaru personally dalai hingga suto bang atang don ha kata kerta kebabit jenga kepor kebai ha bangan IT lede nak bentaban sekri ya geri pat kecat kimat bakongsan juga nak kecat bendera golong ba haki ni kisi kami ikut bor bat bentang pon ba kesencar ka kadar kebai isi tang benda kamai bisa apa mela ni kwa ban ondra ya ka matri kam ke bakongsan nak bentaban bo ya ka mesem jong ke cingkit kre ke mesem jong ke cingkoi ha ka donot ha ka trai kam ha ka perkat ka pertany ban tintam kan ni keding beneng kong ide menkit lengkap baca accountability responsibility bat pengin pelai cimut ban trai ban kit na ka benda keri ban kecat benda om na ka benda cimbit jong ki arung lain jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawala wan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawala